intambara imwe tutaza dutsinda vuba ni intambara y'Agakiza. Intambara z'indwara zizasiza zikagenda, ariko intambara y'Agakiza kuko umurezi wacu akora azunguruka ashaka ko yaconshomera. Uzutsinda kino akama kuzana kiri imbere. Bisa kuko duhora turi muri rutine y'intambara za buri munsi. Satani nta kindi akene. Satani ntagwanya ko dutunga cyangwa dukene. Satani agwanya umuntu wacu imbere ko akomeza kunguka kumenya Imana. Ikombe TV. Amakosa menshi abantu benshi bakora n'ay'ababaciye imbere, kuko turi resulta y'abantu baduciye imbere. Abantu baguciye imbere n'amakosa menshi dukorera mu gakiza benshi no kudatozwa n'abagwagaza imbere. Bwana sifiwe. None ugasanga kenshi kubera abantu batatojwe bagakora ibintu bameze nkaho ari byo bagiye kwigira mu muhamagaro hagati. None ndagerageza ndavuga nitonze kubera naje gusanga muri minsi ya none. Ndashimira mukobwa wanje hariya nanezerewe vraiment. Amen. Buryo yakoze Jesus yari Ijambo naje narikora ko, ariko yaneje buryo yigishije. Uno munsi dufite ikibazo cyo ko abantu bahagarara ku gatuti aho kugira ngo bigishe bagakora entertainment. Ntabwirize akatangira akarangiza ugashaka ijambo yigishije ukaribura, ariko kumva abantu basakuje cyane ukibaza niki cyatumye basakuza, niki cyatumye basakuza ukakibura. Dufite preaching zo kuzamura amarangamutima, tukabishiramo comedy nyinshi, tukabishiramo nkaho kugira ngo biryohe. Ibintu biza biryoshwa n'amajambo yacu, biza biryoshwa n'uburebere bw'ijambo ry'Imana birimo. Ijambo ry'Imana ririkwije, rifite imbaraga zikwiriye byo gutuma ubwoko bw'Imana buhembuka. Is not a comedy store. Hano ntabwo ari comedy. Mwene data Imana igumugisha, uyu umuhagarikizi mwiza wo mu bihe by'urubyiruko, ariko ndiwagarikira amateraniro ku cyumweru. Bwana sifiwe. Yagarikiye namwicaza kuko ndavyemerera. Bwana sifiwe. Ariko kuriya mu bitaramo bene bantu muze mubahamagara, wabikoze neza rwose. Imana igumugisha, nari nasetse nanezerewe cyane. Bwana sifiwe. Muzi impamvu abaye baje kugenda mwihangane tuganire. Bwana sifiwe. Timwari mwigeze mubona soka abakora mwarinje mwese gisimba cyose mwigeze mubona mpaguruka ngo ngende hanze, namwe munyihanganire kandi babwire umwanya bampaye ko ngari amasaha. Ndakoresha umwanya muto ya muhumure kuko tugiye kuganira. Ndashima umushumba kubera gutoza ikibazo Israel yagize ikibazo Yoshua apfuye. Igihe cya Mose apfa Israel yagize ikibazo kuko nyuma yiwe yari yaratoje nde Yoshua. None Yoshua we agira egoisme muri we, aho kugira ngo atoze n'umuzakurikira legacy bari barahawe. Yoshua arabigumana wenyine. Haleluya. Nyuma ya Yoshua bahise baje gutegekwa n'abacamanza, kandi iyo aza kubatoza neza. Amakorali ya kera hari abantu bari muri korali cyane hano, ndibaza ko Pasteri nanje na Senga ni nkatwe twari muri korali igihe kirekire, twabaye nk'abayobozi muri korali igihe kirekire na Pasteri ndibaza. Haleluya. Ni kibazo haraka mbacomotse gusa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndibaza murimo muranyumva. Noneho twagiraga abakondiktere akaba n'ikigigwamana mu ikorali. Timubyibuka? Yarangiza. Bwana sifiwe. Amen. Yarangiza yagenda mu rugendo, korali yose igasa n'isubiye hasi. Wasangaga nimba umuntu yari umuyobozi w'indirimbo, ndibuka Senga viwabo korali yabo gasa n'iyazimye, yarashize. Uzi impamvu? Amaso nico gituma uno munsi wa none iyo utoza abantu umurimo w'Imana ntuhungabana. Dufite ikibazo cy'abantu bakunze icubahiro cyane, bigatuma kubera kucigumana cyane akibwira kuko azahora witeka. Yavamo umunsi umwe kabiri umurimo w'Imana wose ugahita usubira inyuma, kandi ico ni ikibazo gikomeye. Tituraba hano. Haleluya. Amen. Buri muntu wese afite aho Imana yamuhamagariye gukorera. Duhurira ahantu kubera igihe gito. Nabwiye abaririmbyi bacu ejo bundi ndabwira ngo dutangire kwitoza gukumburana, kuko muri iki gihe cya none nta muntu ukibana na mugenzi imyaka 10. Ntibikibaho.
usigobana n'umuntu igihe mutangiye kumenyana, mutangiye kubana cyane, igihe gito mugatandukana. Haleluya. Amen. Ikibazo ni kimwe, ese mutandukanye niki kizima azagenda akwibukiraho? Niki cy'agaciro azavuga mu gihe nabanye nasenga hari ikintu gikomeye yubatse mu buzima bwanje. Umumaro wacu sukubana dutambuka, nukubana dufite ico dusigirana cy'agaciro mu buzima, niwo mumaro wacu. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Ejo bundi ngarutse Bujumbura, muze mukora neza mutambuke. Bwana sifiwe. Amen. Muze mwitoza gukora neza mutambuke. Kuko kwa gukora neza mugatambuka nimwe muza mugaruka mukarya za mbuto y'ibyo mwakoze byiza. Haleluya. Amen. Kandi rimwe na rimwe uzubikora ukabona ari ibintu by'agaciro gakeya. Impact y'ubuzima bwawe ku bandi ni iby'agaciro kanini, nuko bisuzugura kuko d'abord utaramenya icyo uri ku wundi. Kandi igitangaje ni wamenya icyo uri ku wundi utaramenya icyo uri kuri we wenyine. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Kugira ngo mbanze menye agaciro, pastor twarabanye turaziranye, nuko hari icyo mbona mu kugira ngo mpeze gatuti kiwe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mu buzima bwa misi yose iyo utaramenye icyo uri agaciro ufitiye abandi, kenshi witwara nk'udafite agaciro. Reka dusome njyewe nkunda kubwiriza amayisoma muri hangana, soma Bibiliya. Itangiriro 29 murongo wa 18 tugiye kuganira ku gakiza umwanya mutoya. Umwe hashake je nsome hano muri Zaburi ya 3:9. Ufite Bibiliya yindi ko Itangiriro 29:18 uhafite yihuta asome na karongo kamwe gusa aho honyine. Aravuga ngo Uwiteka ntegereje agakiza kawe. Uwiteka ntegereje iki? Agakiza kaba mu bwoko nkabune, ariko reka mvuga agakiza ka Kristo. Agakiza ni gutegereza gutabarwa, siko bimeze? Ariko reka navuga agakiza twahawe muri Kristo. Bibiliya hano muri Zaburi 3:9 aravuga ngo agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Amen. Amen. Agakiza ni iki? 3:9 turagenda dusoma. Ndavuga amagambo abiri. Agakiza karindwa gute kanatakazwa gute? Icy'agaciro rugiragira amakoti. Haleluya. Gira imyenda yambara, ariko hari imyenda yashize ahantu ayambara kubera ahantu agiye kujya, siko bimeze? Kandi ibyo niwe wabishize, kandi byose yabiguriye mu isoko. Haleluya. Amen. Mujo dutunze hari ibyo duselectinga tukabiheza agaciro cyane kurusha ibindi, kandi ari twebwe banyirabyo. Uranyumva? Yego. Noneho agakiza ni ikintu cy'agaciro kiba mu buzima bw'umuntu, gihindura umuntu uwo ari we, kikamuheza agaciro. Buriya nta gaciro kabaho hari nta gakiza kari mu muntu. Haleluya. Amen. Kuko kenshi usanga mu buzima bwa minsi yose abantu babana b'Imana kubera kudasobanukirwa ico Kristo yakoze mu buzima bwabo, kudategereza ko gakiza muri bo, bitwara nk'ingabo zitagira uziyobora. Haleluya. Haleluya. Iyo wasobanukiwe identity yawe, iyo wasobanukiwe agaciro kawe, ukamenya icyo utunze, uyu n'umuvyeyi, sibyo mama? Buriya ushaka kugukoraho neza no gukora ku mwana wawe, bakora ku masaha ukitonda ugaceceka. Ariko umuturanyi ashaka kumenya neza combien de fois babara, akora ku mwana wawe. Kandi rimwe na rimwe hari nabo tudatonganya ukabiceceka, ariko kubera gukora ku mwana ugera hano ukavuga. Siko biza bigenda. Ubundi iyo umuntu agushobora cyane, umuntu ugushobora cyane ni umuntu ugerageza gupfosha icyo wamenye akakishima agaciro, kandi we nyiracuza agaciro kacu. Impamvu ya mbere ituma abantu babastake mu gakiza nuko barebera agakiza kabo mu cyo abandi bakavugaho. Agakiza kacu ndi tukarebera ku cyo abandi bakavugaho, tukarebera ku cyo twemeye muri twebwe, niko gakiza dufite. Nimonyumve nimara mbone kuja muri topic nyayo. Bwana sifiwe. Amen. Igihe ugihaye measuring agakiza ufite kuri comment za senga uko agakritika, nta gakiza ufite ko agakiza kawe ntigapimirwa muri perspective senga kareberamo.
agakiza kawe kapimirwa mu buryo ukemera muri wowe n'uburyo ukagendana, niko gakiza. Bwana sifiwe. Rero uburyo tukarinda akagakiza, agakiza tukarinda twebwe k'imboni y'ijisho. Igihe cyose utokoye kujya ugira gutya, ni nako wari ukwiye kumera mu buryo bw'agakiza. Igihe usitaye ukwiye kurira amasozi ukabwira Imana ngo hano nasitaye. Niko turinda agakiza. Agakiza tukarindisha no kumenya ko twasitaye. Mu gihe utaramenya kuko haraho wasitaye, no kurinda ko gakiza biragoye. Ubundi habaho umuntu azagira irari rikagira gute, rikabyara icyaha rikabyara urupfu. Iyi intermediaire y'ahantu harirwa n'ikintu kimwe gusa, no kwicuza. Bwana sifiwe. Haleluya. Turinda agakiza mu gihe twicuza. Sibyo? Iyo ikintu cyabaye kamenyero kuri wewe, ndaza kubeza testimony mureke ariko tibambwiye mubabwire kuri. Yes. Kuko muri aba bari hano bose secteur ni bari y'uburirimbyi bazi imyaka 20 n'ingaye ndi conducteur, sibyo? So bisa kuko bibera muri korali ndabizi. Haleluya. Amen. Rero ndagerageza mbabwire ukuri pana bino agakiza tukwiriye kukarinda nk'abantu barinda nkakurya uzurinda ikintu cy'agaciro ufite, uzi neza ko iyo kikuvuyeho hari uburyo uhungabana mu buzima. Haleluya. Amen. Abantu impamvu n'umunsi tugenda uko dushaka nuko tutaramenya igihe watakaje cy'agaciro ukongera kandi ukakibona. Haleluya. Iyo wavuye mu murimo, iyo wagize igihe ugatsindwa ukagwa mu cyaha. Haleluya. Amen. None ugatakaza ijya value wari ufite, iyo uyigarutsemo uzumenya réellement imbaraga z'agakiza niki. Haleluya. Haleluya. Iyo wasitaye ukagirirwa amahirwe Imana ikongera kandi si buriya mubwire papa rubwire si buri wese mwasenganye wasitaye ngo agira amahirwe yo kugaruka. Oya, iyo wasitaye Imana ikongera ikagweza amahirwe yo kubigarukamwo, nico giusumenye ngo aha bya bintu narindimwo n'iby'agaciro. Uzi impamvu agakiza tutagaha agaciro? Twabivukiyemo, ntitwigeze tubishakisha. Haleluya. Haleluya. Twavutse batujana mu ikanisa, twavutse baraduheka batuzana mu bitaramo, twagiye mu makorali batubwira ngo dore mwene naka bari muri korali, twagiye mu gutarama tuvuga ngo ese ni jeje nyine sigara abandi bose bagiye. Ntitwabishakishije ngo twumve uburemere buba ngo iyo umuntu yaboshwe n'ibyaha Imana ikamugira neza akaba ku cyaha agasanga Kristo akamuhindura. Iyo wateye iyo ntambwe ni uzumenya agaciro k'agakiza mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Agakiza ntabwo ari ukuririmba neza. Nariko mbitegereza mu musima, nariko mbitegereza cyane. Iyo zino mbaraga dukora impundi gisirimba buriya nduwa mbere. Haleluya. Nzade imbaraga dukoresha muri iki gisirimba cyangwa mu kuririmba zo kurikirwaho na matendo mema. Ibi byonyine imbaraga dukoresha mu guhogoza turirimba neza tuzamura amajwi tuyamanura, bigakurikizwaho na matendo mema, bigakurikizwaho n'imbuto zikwiriye. Ibi byonyine titwasubira kubwiriza aya matendo mema kurikiza zino ndirimbo. Ibi byonyine bizatuma abantu baza kuri Kristo. Bwana sifiwe. Indirimbo turirimba senga ingene duhagara imbere y'abantu tukaririmba cyangwa tukabyina, ibikurikiranye Imana ikabishiraho inyuma, tukitoza neza tugafata agakiza neza, bigaherekezwa n'imbuto zikwiriye abihanye ibyaha. Ibi byonyine bizatuma abantu bamenya Imana tutarinze kongera kubwiriza. Dudararirimbye ngo ntawumenya ko atunze, ntawumenya ko ahiriwe, keretse bya bindi wari ufite by'agaciro bikuvuyeho, ni uzumenya ko aha. Bwana sifiwe. Amen. Ni bande bazabaja hariya tuzatwiyogoshejera mu mujyi, rugira nduzi waca nimugoroba hariya. Iyo uhaciye nimugoroba uzusanga abana b'abakobwa beza bagira abanyina na basi bahagaze
bahagaze babuzuva mubwire nta gaciro kagakiza bagize bene uri yahindutse akamenya Imana akareba ububata yari amaze igihagarara amajoro ategereje ari indaya ku muhanda bene uri yakijijwe akamenya Imana bene uri azamenya imbaraga z'agakiza azagafata atifuza kukarekura. Bwana sifiwe. Impamvu tubikinisha twabivukiyemo turabizi babitujanyemo rimwe babitujanye jenda nibuka nagiye muri korale gusa kubera kubasi kaga korale kuzemo abakobwa gusa kano gakorale wo kaja mu isi siko bimeze yewe tugiye kuja kuri topic rero mu ngene mubaza Bwana sifiwe ukamuja mu nyine kandi ico gihe ntuzuririmba ushaka umwuka we aho yagiye uzimba ngo uririmbe neza abakumve senge barabyibuka ico gihe nawe babikoraga. Bwana sifiwe turaziranye twarabana. Haleluya. Amen. Uyu munsi uzima musenga ashaka kuri indirimbo imwe ntacyo bimubwiye akariba karagatindaho nuko bindi byakera byashize tawahashaga kwemeza kwaravuga ngo saba icyubahiro cy'Imana itama amateraniro y'abera akabaruka mu bwiza bw'Imana. Iyo wavuye mu yo gushaka guhogoza ushaka mu urangiza ino ndirimbo wamuhindura muri iyi numara uhindure abantu bakwemere umva izo mbabwira imyaka twabisigiye kera. Bwana sifiwe. Rero agakiza haleluya gatakara gute mumshikira karindwa agakiza yewe umuntu urinda agakiza uwamenye agaciro kako akakabika muri we uyu azakarinda nk'umuntu uri nibone gijisho giwe uyu niyo uzunavuga ikindi cyose akakumva gase uyu ntahanda hanjana ikica agaciro nafashe nta numwe kintu cyakabiri kiza gitakaza agakiza. Haleluya. Amen. Kiza gituma umuntu atakaza agakiza. 1 no gutamenya agaciro kako. Bwana sifiwe. Amen. No gutamenya agaciro kako. 2 haleluya. Amen. No kujana n'abataza agaciro kako. Haleluya. Amen. 3 haleluya. Amen. No kutamenya mwumve neza no jambo nukutamenya kuko na amahirwe make abaho. Haleluya. Yuko iyo kataka igasura kugaruka nukutamenya ko ari amahirwe make ya gusa ahari mu gihe kataka kugira ngo ukabone kuko kenshi bibirijwe neza muri yo daimoni akuvuyemo ngo azagaruka ngo akareba kuko munzu yawe hameze gute hasa kuko hasa mutazagaruka wenyine azagenda akazana barindwa mu rushiki bamurusha ububi n'imbaraga bakaza kwa muri uwo mutima inshuro zirindwi. So niba garuka kiza waragataye. Haleluya. Uza wirinda cyane kuko ari daimoni uza kukwinjiramo wa kabiri arusha imbaraga cyakigeragezo cya mbere arashaka kugutsikabira rwose. Bwana sifiwe. Haleluya. Utakaza agakiza iyo umuntu ahatakaza agakiza kenshi azayibwira kuko akikirimo. Reka mbabwire impamvu munyumve rino jambo nimara nimushaka munezerwe cyangwa mubabare mwikwihisha mu mpano zanyu impano n'agakiza nawe bihuriye. Hari abantu bavuye mu gakiza basigara bihisha inyuma y'impano gusa. Haleluya. Mwikwisha mu mpano abantu barananiwe abantu basubiye inyuma abantu bacitse intege abantu babivuyemo ariko kubera abantu bari babazi neza bari bazi ko nsanzwe ndirimba. Haleluya. Bambona ngakuma kwihisha mu mpano yo buririmbye ariko naraguye. Dufite abantu benshi uno munsi cyo gutuma bakora amakosa imbere y'Imana kuko umwuka w'Imana yakuvuyemo na control y'ibyo uvuga n'ibyo ukora bikuvamo. Agakiza kaba protected n'umwuka w'Imana uzutuma wa mwana riye uri yitwa Sandra niba mwategere Sandra igihe agiye kuririmba. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ahagaze neza mwana agira n'amagambo uzibaza kuyu mwana mutoya nawe bigerageze turebe yavuze amagambo nkangahe nabana indirimbo bose agakiza kasaka kuremera. Haleluya. Kugira ngo icyo uhaye ukora giherekezwe n'amavuta y'Imana ariko iyo wagatakaje urako uguma n'impano
n'abaririmbyi muri bakaririmba neza. Muzi ko agakiza kaza kanmara n'umuntu ubwoba. Abanyabwoba buri ndagakiza afite bandi bizera. Mwebwe nyine batize. Ko nyine Bwana sifiwe. Ariko mwenda biza ko ari sawa. Haleluya. Iyo umuntu asigaye yihisha mu mpano bene uyu n'umuntu mubi mu nzu y'Imana. Bwana arateranye. Kuko nta mwuka w'Imana uba ukiri muri we. Ibyo akora byose arabikanika. Kugira ngo ubuzima bakora ashaka ko abantu baguma kumwemera nka wa wundi wa kera kandi yaravuyeho. David ko mutavuga amen nishaka nimwivuge tacho bintwaye. Bwana sifiwe. Amen. Ashaka ko abantu baguma niba bari bakuzi reka nyibwire Fred yasanga mu Rwanda bane papa. Fred w'ikigali n'uwaha niba batandukanye mu Fred wiguma kubikanika niba no warahindutse wabaye wino nyine. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Iyo umuntu yageze ku rwego nico gituma mubona amakimbirane ari mu bantu b'Imana. Abanyamwuka babiri bahagaze neza mu Mana ntaco bopfa. Abasenga neza mu kuri mwuka bari mu mwuka umwe ntaco bopfa. Abaririmbyi bari muri connection divine bose bahagaze mu mwuka w'Imana. Umwe azatera indirimbo nuko akumva hayeterera mu mutima wiwe ntaco bopfa. Kaza bangu yaririmbye umwanya munini yaririmbye mutoyi oyaye. Uzimangu haba amakimbirane mu murimo w'Imana hasigaye impano zizira umwuka. Hasigaye igisirima kizira umwuka, hasigaye indirimbo zizira umwuka. Nico bitubona umuntu ahaguruka imbere agapinga mugenzi wiwe. None se dukorera umwana umwe, dusenga Imana imwe, tujinira Imana imwe. Ayo makimbirane abaje hagati y'abana b'Imana bavuye kuki? Ni umwuka washize mu bantu bagashaka ko abantu bamemera kwa kundi bari bameze kera, ko bari bagwerutsa kera. My dear, wasubiye inyuma egera Imana ongere kandi witunganye izagushasha usubire kube muzima. We kugera kuri experience niba abantu usanga bagenda n'ubutumwa bwo muri agenda. Ivyo yabwirije muri ikiboga niba baranezera akavuga ngo nashikana muri hano ngo arabwiriza nezego. No, Imana igira message y'ahantu mu gihe runaka na runaka ibintu z'ibishusho y'ubutumwa ntibibaho. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Niba tuyoborwa n'umwuka w'Imana tukagira agakiza muri twebwe nigute senga haguruka agiye kuririmba nkunabika umutwe. Twamara twese gucumweru wawe bomu tugende hanze tumwe Jesa dutuze. Abari mu mwuka baze babikore. Imana ni sura kandi karavitaye umutima wacu. Twumva kandi dufite ubusabane tuzagaruka imbere y'Imana. Tureke kwihisha mu mpano. Umugabo umwe bazava mugabo karuciye muri we yije mu kanisa ngo abantu bari barabwiriza ngo wambere amaze kubwiriza ngo aravuka arasoka ngo muze ngo abana bamaze ngo soka urukutashe ureka banze aje kuzanya ngo ya mbere ngo wa kabiri ngo abanze arebe ko ya mbere yatungana. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Bagira ukuri kuzima kw'Imana. Mwenendo safi iyo ufite nzanangara umukristo uvuga ngo wagapfa n'undi kintu ubundi muzamupfiki. Bwana sifiwe. Amen. Bagira ukuri kuzima nababwiye ngo turi ingaruka y'abaduciye imbere. Haleluya. Twebwe turi ingaruka y'abantu baduhagaze imbere. Uburyo dusenga ngo turi ingaruka y'abatwigishe gusenga. Uburyo tuvuga ngo turi ingaruka y'abatwigishe uburyo tuvugamo. Uburyo turirimba ngo turi ingaruka y'abatwigisha kuririmba. Uburyo twihangana turi ingaruka y'abatwigisha kwihangana. Abaduciye imbere icyo batuhinduye kuba nicyo turi no munsi. Haleluya. Amen. Ndibaza ko pastor yambabariye naje nambaye nk'abasore kubera ko naje uno munsi nanzi ko abasore bari kuvuga ngo nakwambara ikoti. Mwihangane n'ibyo abasore siko meze. Haleluya. Amen. Noneho turacari kugakiza uburyo gatakara. Icya gatatu ikigeragezo kiryoshe. Muravyumva se? Sweet temptation. Ikigeragezo kiryoshe nico ca mbere gituma kano gakiza kagira gutegatakara. Haleluya. Ikigeragezo kiryoshe buriya buri muntu wese ntuzi ugaragazwa n'ikintu udakunda.
reka mbagarure neza. Haleluya. Ntiwageragezwa n'ikintu da turajangiranyaho. Bano bavuga butumwa, bano bakozi Imana batoya kuri twebwe. Buriya ntiwageragezwa n'ibihari ingerageza. Oya. Ugeragezwa na vya bindi wahaye umwanya munini mu buzima bwawe uje kugerageza. Kandi bikuryoheye. Aho ndahamanuka neza twike hasi. Haleluya. Buriya amatwi yawe ni inzira ya mbere ikomeye aya ikanaliza ibitekerezo ugiye gufikisinga mu buzima bwawe, kuko ibyo wumva cyane wakimira cyane bihinduka ibitekerezo byawe. Byose ko mujumva iyo ikintu cyane kirepese cyane mu buzima bwawe, abantu bakiri bato akenshi abafite abana batoya umwana yiriwemo kenshi usanga twayikandagira, kuko ni ikintu kiba cyasirikiye cyane. Ahantu wicaye, ahantu wirigwa, ibyo byirepeta cyane ku buzima bwawe, ibyo kenshi usanga ari byo bitekerezo byawe. Ntiwatekereza beyond y'ibyo wirigwamo. Haleluya. None kino kigeragezo kiryoshe, ibintu ukunda nibyo bikugerageza. Haleluya. Haleluya. Mugamwe niwe yageze kuvuga ngo bariko bigisha, mugamwe kubayigisha ku bagore bambara, none umugabo twaswicaranye ahita arambwira ngo kandi uriya mugabo akunda abagore cyane. Nawe ati kubera iki? Uburyo yatinze hariya cyane nuko mu bitekerezo yaryo birimo cyane. Haleluya. Nza gusanga n'ukuri bano basaza bakuru ngo bazabona bicara hariya mu kanisa, hari ibintu baza bitekereza gutya bakabibwira, nyuma y'iminsi ingahe sanga ibyo nyine yambwiye n'ukuri. Haleluya. Buriya ico niki ukunda cyane muri wewe cyagwinduka ikigeragezo. Baza mugenzi wawe niki ukunda cyagwinduka ikigeragezo. Abe mukubwira nka kimwe basi. Bamukubwira akubwira. Reka mvuga akantu gatoya koroheje, uziko no gukunda. Haleluya. Sinashatse kubasetsa. Nigeze kuba munda Pulteko murayizi? Yeah? Bia, murayizi Pulteko? Narayikundaga abanzi barabizi ko nayikinaga kandi cyane. Bia. Nono bigera ahantu twarangiza kuririmba gutya. Kama soka gutya. Kino ni ikintu nkunda cyahindutse kuba ikigeragezo. Rimwe na rimwe kigatuma ndakora itagaciro nari gukora kubera ikintu nakunze cyane. Narabagiye bushize hari abantu bakunda birthday batagira niyabo. Bakunda birthday batagira niyabo. Birthday sauce uzuzi mubonamo. Abo basiranye nabo bataziranye, izo ku cyumweru, izo mu materaniro, zitari ku materaniro. Ugasanga nibo batekinisiye bo gukora imbuga z'amabirthday, Uri mu gusanga aho ngo bari muri baby shower. Haleluya. Haleluya. Mwimari umwanya kuko ufite umwanya mutoya. Haleluya. Ikigeragezo kikugerageza niki nakaruga gatoya bakinguriye umwanya mu buzima bwawe, ugaha priority ugakunda kurusha ibindi. Hari bamwe nzi neza baza basohoka mu materaniro ngo Man City igiye gukina na nabi. Amateraniro muvuga butumwa hagurutse gutya bakama birukana. Oya, babwire tubitangira gutyo gatoya. Satani babwire umugabo natwigishije ijambo aratubwira mu nyungu. Haleluya. Yarabye ngo abantu benshi bibeshe ko Satani ari umugabo uzuza afite amahembe ngo agakangana. Ngo Satani ni gentleman. Ngo azi neza principe azazana. Hari umwana nushegwa bikomojeho ngo azazana utuntu tw'abana azabura ngo dote. Umwana uzumuhendesha kandi niko Satani azamera. Satani ntaza kangana. Oya. Ibintu buriya ni inshuti izitindika bikigeragezo kiryoshe. Mabwire ni guta umwana wo mu Kristo aho nuko ngiye kwavuga atarahagera. Reka mpareke ndavuga mpageze. Haleluya. Amen. Ni ikihe kigeragezo ufite uno munsi kiryoshe kihe gituma utakaza agakiza? Ni ikihe? Mbariza ukwegere ni ikihe kimaze gutuma utakaza agakiza? Ico kiryoshe ni ikihe?
Bwana sifiwe. Wewe mwasanze ari kiki? Bwana sifiwe. Nitugeragezwa cyo kimwe. Nico gitumuza usanga babwire n'ikindi haleluya. Mabase wakijijwe aba smart no kumagambo agiye kuvuga. First of all, muri public. Nare babwiye mujewe ikintu cyane ndandebera mu muntu zamurebera amagambo avugira imbere y'abandi. Haleluya. Akuri ubundi ubukristo ntibutubwira ibipfu ahubwo n'abatize b'abakristo bahinduka kuba abanyabwenge kubera ubukristo. Muri byose noneho uyu mwuka mwahawe ubamara mu ubwenge ngo naje sinzi ko nabaye ni gutu utamenye ko wabaye kandi uzimana muri wowe. Noneho utazi ko wabaye jewe uhagaze na umenye ko wabaye. Ubwenge bwacu unibuto umuntu muzaba ubwenge bwashize akusigara nyiki. Wamara ubwenge bwashize abantu bafata mikrofone imbere y'abantu bavuga kandi bavuze mu bwenge bwashize. How come? Kandi online abantu bose barakurikira. Kwisi yose. Yaba yadaganitse. Mashi kora muri gitara moto za kurangiriza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ubundi Biblia ivuga neza mureke babwire neza. Musa arebe neza muri Biblia muri gitabo cya Daniel. Daniel yavuze ngo ubanze undinde gatoya ngende kuvugana n'abagenzi banje dusenge Imana. Yari afite timu yari yizeye ko bagendana. Wewe iyo byakomeye uzuhamagara nde? Subiremo. Daniel bamaze kumubwira amakuru kuko ibibazo cyabaye. Yarabwiye mu bantu mutegereze gatoya. Ariyokiwe ntegereza gatoya. Ngende kuvugana n'abagenzi banje. Dusenge Imana ya Israeli. Ejo mu gitondo nzaguheza igisubizo. Wewe iyo byagukomeranye mama uzuhamagara nde? Iyo situation urimo ikomeye iyo wayigezemo iyo wageze muri icyo kigeragezo kiryoshye kiguhagaze imbere ninde uzuhamagara ugutuma kikuryohera cyane cyangwa uguha imbaraga zo kubona ububi bwacu. Hello. Kandi nabwiye ngo twirinde muri iki gihe cyane gukora entertainment mu nzu y'Imana kugira ngo ibintu biryoshye tuze tuvuga ijambo ry'Imana ririkwishe ririsobanuye rifite ubwenge bwose bw'ubumana ryabwira abantu kabakura mu ntegeke rikabazana mu bumana. Bwana sifiwe. Amen. Ako mwakushaka ikigeregezo kiryoshye. Ni gute umuntu yakwitwara mu bihe nk'ibi? Niho tugiye kubaza. Haleluya. Ni gute umuntu yakwitwara mu bihe by'ibi by'intambara z'agakiza? Kuko intambara imwe tutazadutsinda vuba ni intambara y'agakiza. Intambara z'indwara zizaziza zikagenda ariko intambara y'agakiza kuko umurezi wacu akora azunguruka ashaka ko yaconshomera uzutsinda kino akamakuzana kiri imbere. Bisa kuko duhora turi muri rutine y'intambara za buri munsi. Satani nta kindi akene. Satani ntagwanya ko dutunga cyangwa dukene. Satani agwanya umuntu wacu imbere ko akomeza kunguka kumenya Imana. Ntagwanya za visa. Ntagwanya ibiki byose visa n'abariyo bariyo. Haleluya. Satani agwanya gusa kuko umutima wawe wakomatana n'Imana. Waba umwizego imbere y'Imana. Wahagarara neza ukaba umuntu ukwiriye mu maso y'Imana. Bino bindi twirirwa dusengera Mana aviza ziza n'abapagani bazabaza ni nawe wazababona nyinshi. Mana imodokari barazifite ari ugende kutubare twose uramusanga utubare dupakinze amamodokari. Mana akazi keza baragafite nibo bategetse isi. Ariko Satani azagwanya umutima ushaka kumenya Imana cyane. Satani azagwanya umusore uhayifata ingamba zo gukiranukira Imana. N'uyazagwanya tazagwanya bahe basha muri Amerika no tazagwanya no azagwanya umutima w'umwana w'umukobwa wavuze ngo ntaziyanduza kugeza yubatse urugo rwiwe bene muri Satani azagwanya tazagwanya ibindi kwambara tazagwanya ngo nambaye neza ngo nabere ngo uko bahe bande bwishisho ryabo oya Satani byo ntaza bigwanya ni ibyino ni bituyino. Satani azagwanya umutima w'amaramaje imbere y'Imana ushaka ni wazagwanya. Satani azagwanya abasore
w'Imana nibazagwanya tazabanya abasore bazi kuririmba cyane ko zose arabizi kuko bihaba bibaho. Bwana sifiwe. Haleluya. Ni gute dukwiriye kwitwara? Ndavuga ibintu bitatu mu kwitwara kugira ngo turinde agakiza. 1 no gusenga. Hariho difference yo kuja mu masengesho no gusenga biratandukanye. Twese tuzatuja mu masengesho ariko benshi bazabasenga. Tuzamura ibiganza abasore bazasenga bagiye kuryama bose. Igice 50% mwabeshe. Niko kuri bagaze ugatuti. Haleluya. Amen. Abasore bazabasenga bavutse mu gitondo babwira Mana turagushimiye. Waduhaye umunsi mwiza. Ubu turindiremo bazamura ibiganza. Tibumva? Mana bavugisha. Aba basore kuko isi yo tujutse tudasenze tuba tujukiye mu ntambara. Iyi ntambara tutiteguriye ngo dusenge uburyo twitwaramo. Kenshi niho dutsindirwa twananirwa. Nicyo tumababwiye tuzatuja mu masengesho. Ariko gusenga ntako tugira muri twebwe. Umuntu ugira gusenga muri we tazasenga kubera avuze ngo basenge. Agira isengesho mu mutima wiwe. Bijya muzama mu muriro watse. Reka uriya petit frère bite? Amuruko uri hari inyuma. Aha. Nduzi kuri. Ndagweruka ni petit frère wa ntakibazo naza. Ndamukunda azakunda kujina neza. Ndamureba jina neza. Wosanga Kristo ugiye bwose ni example gusa. Urangira hano kuri kiro gisimba cyashira. Taze bwa gusenga agiye kuryama, taze bwa agiye gusenga no kurya, taze no gusenga. Ni example ni muri wanje ntaje. Bwana sifiwe. Amen. Tuzi bano bari nshaka aririmba hano. Benshi isengesho ryabo niri yandirimbo, niyo bazabariraho, niyo bazaba ni yonine tibazi gusenga. Nabarimje batoye, kano kashika kajanje. Bitema. Uwaririmbye neza. Urabona kuri waririmbye neza. Ubihuje n'amasengesho. Nibwo uririmba neza. Kuriya kurimba ngo ubibana. Nyiraza musubigira muri. Bwana sifiwe. Haleluya. Ikirinda cyane uburyo turi kwitwara. Nizi impamvu utakigira imgaruka zitagira impact mu bantu. Nuko ari impamvu zisigaye zimeze nk'ingunguru gusa zitagira impact. Haleluya. Muzare umuntu usize n'udasize ndibasa. Umuntu udasize abakurubutse. Umuntu utisize aba yakurubutse. Ikombe TV.